Iya nama kanjak mo masigi ko tu kampung menre dale. Iya nang sinre ka tu dale si kanjakan na masigi. Makuti. Iya kumeki mite dale ko tu kampung dupa sema ka tabangong masigi. Wala na po ang Allah Ta'ala. Pakanjak insyaallah. Iya ni onroy mak bere jama turun ni baraka ko tu. Na iya tu balesue balaw iya niya tu nanre ko. Anu masalah? Iya ko tapas sakka na de nanre. Iya ti ampai pak kumagalu nga nang kabalesu manre balo lo poda memang kada wajah ti sakka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanai sama tu nanai sam na atan na po Allah Taala na masikiri manam iya pak iya ni jadi na sakka itu tetap maka solang iya lakai law sala anak kia mangkali nga baca motor silap po aga ko may magay nasaba de nasupat tolak balana iya tolak bala ki buah iya basaki asida kasubuki basaki bali bola tata sileleki supaya aja na sawe lah selesai iya andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi laki tetap patudang mandri ki si bawah mabela tu lasai iya makokoy anak na mandri kulon televisi laki na mandri ko kadere bayi na mandri kula ada purang de ga baraka tak de maneng iya na tak de makokoy may kapabu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko de gagan tule male cara maku mapamulo pamulan tu capana upasangi ci di sikiri aja tasalaibi aga salawa aja nakura sisa bulalan na sesoy salawa agi idi meni bawah meki salawa ibrahimiyah meki salawat bil qulub meki salawat syifa meloki salawat sempurna meloki salawat jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan na sesoy napati law barakah insyaallah ya miko daraja tabutukan surah al-insyirah alam nasrah aja nakura siratul lalan na sesoy tabaca napati law barakan aja tamasela makanan kamu ga zaman anak kumatu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insyirah ya ko tulima susah rumah tangga ta tulima pangewala kay tenang anak tulima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalana sesoy tilawi barakan akan ditanangkan rumah tangga itu iya ya ko puramana ni tamal kangero na demo pamadeci macila kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karamin wal muhtaramat ikhwanu fillah yang kami muliakan, kami ta'zimi al-mukarram Bapak Imam kita, alhamdulillah kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang. Yang saya hormati, saya ta'zimi Bapak Camat, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama kepada sahabat yang mewakili Bapak Kapolsek, seluruh jajaran pengurus DPKB KPRM yang sembah hadir, Bapak Ketua Bas, beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim, para kepala lingkungan, para kepala desa, para pejabat pemerintah, seluruh tamu undangan, sahabat kami, Ustaz Mahmud Badi, insyaallah, seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk seluruh jajaran panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di Masjid Hidayatul Mukhlisin Barugai. Ya, alhamdulillah pertama sampai kangi maka daya tu situngan atau lawe mamaulu tolimelo ipakabarui papojin na niya paringaran na lauri nabita. Yang kedua, iro amaulu kang isitongan na dua memato tu isa na. Nomor sidi angka pasang agama rilalan na. Yang kedua angka to tradisi. Iro berkaitan si bawa tradisi tapi sanremui oko agama. Nasaba iya ipakangkay makokoy pasidak ka menemui. Iya. Jadi tujuanna man asdaka dirhanan faqad sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Ang kataupan ri terampe makada nanigi-nigi tau masjidakka
namo sisab bumi rupiah pakada sababan likiraati maulidin nabi ya nasabari na ibaca sejarah nabi ta la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah maka ia tu tahu de nasalailino kecuali nama sewi pong Allah subhanahu wa ta'ala nasabak magai sininna waramparangi angkai ipakai tujuh loko agama na pong Allah ta'ala ia na tu mancajilet yang asal makam mananungang insyaallah de gaga tapas suri de cenge de nawala ipong Allah ta'ala narima kona naro pasangi pak ia ti jamai makoko de tona yang mananna umat salangi sapaka pangkato tu mangga ini adalah bid'ah iya angka matenging kato jamai ya rode ena maulu tau mitau ta maranaka ya roma maulu tau melo ta masuruga jadi di manibawa ken rimatu si runtuk iya jadi itu penting saya wasiatkan kemudian iya ro nabitta bapak ibu sekalian suku memetoh makanya alena memetoh iperingati kelahiranna sitonganna dua nabi peringati kelahiranna nomor sidi Nabi Isa itu dengan Natal nomor dua ale melebina Nabi Muhammad SAW iya ro Nabi Isa de memetoh pernah mati kuidi oko ajaran nasalang ya kami menre loko langit kedua Nabi Isa jadi yang silu Isa penuman mi yaumil jumati pi manaratil bayda engkana rampir nasi di hadisa makada matu oko akhir zaman no Nabi Isa melalui manaratil bayda as-sujumane pano masam pajak jumai si bawa Imam Mahdi kana rampir ko hadisa jadi Nabi Isa dek namate Nabi ta iperingati kelahiranna nasabak tuli meloki maka kehidupannya selalu kita ingin ikuti jadi ya tau malo yang maulu makokoe melo mala aguruangang sifat-sifat napunai ya le malabina Nabi Muhammad SAW megamoh tapi dia tu le macuri manang ya na kesempatannya melo ka palabangan dua telu anu purena palabangan Nabi mamagi-magi nang kawad dia laboko tamawari untuk melalui kampung janjangan na kong Allah Ta'ala nasaba iya kuya ibawa liswe paling asya sumina capu iya kuya ro iwicangge siya sumina capu tapi nareko baraka na maulid sitongan na adalah ajaran-ajaran agama kaya ganaya ro nomor sidi matan resiri dena gaga tau pada nabi tau tan resirin dena le agagay na rekode ni aling apalagi ko alin namin malang alin na di men iya makanya kung kagaga pa bu aja niya sikedang nalipit na payala angka talo aja to masikedang iya apa iya tu tau matan resiri dena le agagay na rekode ni aling mabaraka sana iya tapi ya kong kaagaga na sandar katalok ko nabita malah da tu puri orang no yana tu ampai ya kalau mamaulu tay ni alit talo di malah da mario tapi ya ko bali bola tatabawa talo di macam itu iya masaba magay nasang ni makada na capak toka tapi ya ko talo maulid pasti na puran no magay karena dia disandarkan kepada Rasulullah de gaga agaga sanre loko nabita de na mulia. Makanya sering saya sampaikan, air Samsam itu adalah air yang penuh barakah. Bukan saja karena dari Nabi Ibrahim dan Ismail, tapi juga karena purai siges saatinna Nabi tak jantunna. Watunna meloi pameraja Nabi tak nipu arona, yalai jantunna Nabi tak ni patamo kol si dia onrawada, yalengi we Samsam. Kemudian disitulah dimasukkan. Deni bisai atinna Nabi tak, nasabak dena macarepa. Maka dia tu pandrita pa hakiki wa Samsam mimelo ye diseri baraka jadi yalengi kesempatan gesai jantun na nabita karena air itu setelahnya dikembalikan lagi ke sumur Samsam yana tu ampai nanigi-nigi tau meminum air Samsam maka ia tu wai mancaji pak burai mapamasso na patanatoy ati na rekonay nung itawe itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah yang kedua Hajar Aswad ya kalau Makkah tahu umrah atau haji, ko matawapai malada mario maranu untuk bawi Hajar Aswad. Lau pasangi maka dia tahu pandrita pa hakiki de gaga tahu bawi Hajar Aswad latu ya sewe bikin denang kana bawi nabita.
Itu adalah batu dari surga. Yang awalnya putih menjadi hitam. Nasaba sige sa itawe megay dosana. Pada mikong ka waju putih to linagis sa carepa mancaji mabolong. Makumati itu sitongan na hajar aswad. Awalnya itu batu putih. Tapi nasaba to linabawi tawe lette dosana lokor mancaji mabolong. Maka menjadilah dia hajar aswad. Ia batu tidak sebenarnya mulia seandainya dia nang kanabawi nabita. Maka hajar aswad itu dicium karena Rasulullah pernah menciumnya. Tapi maka tahu pandrita maka dah sitongan na hajar aswad itu adalah pengganti tangan Allah di muka bumi. Jadi nigi bawi hajar aswad san rawe-rawe pada kona bawi liman na po Allah Ta'ala. Itu. Kemudian yang ketiga, yaro nabita ko jokai angka alut tutupi. Itu yang dilihat oleh pandita Bukhairah. Nabita ko jokai dia itu nakan na mata sof ditutupi oleh awan. Tapi maka dia tahu pandita pa hakiki. Tania nabita mitau nakan na cahaya matahari tania. Dek na mitau mapalla nabita. Najagay matan nasoy. Nasaba iro matan nasoy cahaya na pulukwi cahaya na nabita. Dari nurun Muhammad. Jadi pancaji bi matan nasoy pulukwi nur na Muhammad. Ia ko sibatui nur na nabita si bawa matan nasoy. Hancuru i matan nasoy. Maka diberikanlah awan untuk menutupi supaya matahari tidak hancur. Itu begitu mulianya Rasulullah. Makanya ya naro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tu ampai ko mak bicara cahaya teh maka dan nur unsur sumber cahaya adalah baginda Rasulullah. Bahkan meki lo suruga na sama angke nabita kor kene kinaraka nabita na muidi metomit lo naraka kan. Jadi Rasulullah yang kita ikuti. Makanya lalangnya tama suruga Pak Bu dua nih. Nomor si di jalur polo ko pong Allah Ta'ala langsung hak prerogatif maka dete pamase. Urusan pamase tania pahala ibilang tania. Aja tak kada ia tahu ia masih Allah Ta'ala miseng-sengnya pamase. Kadang-kala ibadahnya kecil tapi Allah merahmati. Kadang-kala kapakasiya merajah tapi dia masih pong Allah Ta'ala. Makanya angka wanita WTS asumadak kami na pinong nejami tama suruga. Itu urusan na pong Allah Ta'ala karena rahmat. Dia nawat dicampurukir. Tapi jalur yang kedua, ang kayasa jalur syafaat. Iya nah hak prerogatif na nabita. Jadi yalit wat di patame suruga umakna nasaba sinin na nabi yale mana kesempatan nilaudongo kolino untuk meminta kepada Allah, tapi Rasulullah tidak mengambil. Nabi Isa nalah. Nabi Musa nalah, Nabi Ibrahim mengilau, tapi Nabi Muhammad deh. Agar nasa nabita, ya Allah, saya simpan untuk yaumil akhir. Aja na wilaw kolino. Oko pisurimun rimatu napa mengilau ang asalamaka ngumakku. Makanya wasarafa wad darajata aliyatan rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaannya Rasulullah. Jadi ya ko jalur pamase melo yolat tama nule mareji-reji. Apa diniris sama kada kega. Kan? Tapi ia ko jalur syafaat ang kanapau nabita. Ia ko pamasewe ka makadami. Akasiwek ko penuh keikhlasan mamagi-magi naiya naletei pamase. Dega manasah. Kada kega. Pada ko to maka sapajar ngoko tangana kasih. Tangana padang pasir sa kada agar patakapa dinrisam ko pamase. Nasaba urusan na pong Allah Ta'ala. Tapi ia ko syafaat ang gamelo lolong ang syafaat ko. Nomor si dinasa nabita. Pegaywi sujuk muriolo na pong Allah Ta'ala. Pasti sampai jasuna. Makanya di Bapak Ibu sekalian, tapi sampai jasuna tak. Sampai jasuna yolo na subuh, duan rakang. Imun rin na subuh di gagah. Sampai jasuna suruk sholat isra itu dikerjakan. Duha, dua apa anang arwa. Ia ko had desa ulama had desa. Egang kami arwa, ia ko ulama piki, nalalatu 12. Jadi duha dua apa anang arwa, maksimal arwa. Iya. Ini mani bawang, ia ko dua mitu letak jama, ia narota jama, tapi Pak Burautum itu, iya. Pasidakan watakalewe, ia ko pai dena kasia sinamate, ia ko nangi janji ta masuruga melalui babu duha. Angka pintu na suruga ya babu duha.
nigi jame sampaja sunna duha narakana istiqamah ukuri palalo matu. Iya. Jadi hadis qudsi nigi tau istiqamah mas sampaja narakana di waktu pagi lai patame suruga melalui babu duha. Ya korua rakana pamase. Idi mani bawang ya komemi male pak burotu duan rakana tajama. Ya komeki male pak burotu lulu deto kasia sina tomate pagana ya pa. Ya komeki maladua ya napai tambai tama suruga melalui babu duha pagana ya nang. Ya komeki lolonga pamase pagana ya rua. Idi mani bawang. Kay kawatu na makanja ijama duha ya natama na duha makanjala da ijama. Tapi ya komelo ki suku na duha lai bagi duai. Pas masuk duha kerjakan 2 rakaat. Mepi matu tate 10 piliwa nampai ijama an rakana mancaji sampaja sunnah awabina sana. Itu istimewa. Nigi mak duha angka hadisa na nabita dari Anas bin Malik. Ini hadis marfu. Hadis marfu itu langsung disandarkan ke Nabi. Siapa yang sholat 2 rakaat di waktu duha di awal. Jadi pas tama duha tajami 2 rakaat. Tapi pangupune tentukan. Rakaat pertama sesudah Fatihah tabacai ayat kursi ke-10. Rakaat kedua sesudah Fatihah tabacai qul Allahu ke-10. Agar nasa nabita, maka orang itu pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yan anak kada tau pandrita pa hakikie, ya komelo kololo nga pamase jamanya. Namo cicam ni sa umur hidup yang pati pure mo jaman na cicam. Biasa mo ta jaman na. Biasa mo. Pangupunami itu bawang. Niat na duha mo. Pangupunami. Al-Fatihah napa ayat kursi ke-10 rakaat pamulaga. Rakaat kedua sesudah Al-Fatihah ibaca qul Allahu ke-10. Iya. Jadi sampaja sunnah pamase. Ko pure romatu eta papisau ni aja tapagan na pa. 2 na tajama. Tate 10 piliwa nareko mapalla-palla ni matan nasoy. Ya ko istilahnya hadisa ketika anak unta kepanasan. Iya. Jadi kumapalla ni matan nasoy, ijama ni annar rakana, tak 2 rakaci di bersala. Ganamu ya ruato, kak 2 onna pamulana, ya le anna capana, ay mancaji awabin iro. Aga baraka no ka awabin, makade nabita pada ko mas sampajang 12 taong etana. Ya dampang ang idosana 50 taong etana. Idi mani, ya mi komeki pasitar rubawang ya pala duha mi lolongang, ya komeki matanre-tanre palana, ya narota pake. Tapi marat jiko pak galu ngapa aku ni galun na yero. Marat jin ni. Ya mi ko pak kantor guru sekolah menyamang waktu istirahat nana wadina manfaatkan untuk sholat sunnah duha yang nilainya menjadi sholat sunat awabin. Kemudian loro sampaja sunat na loro te jamatoi apa makiye. Iya tu ibadah wajib angka tau pandita rampe makoro maka iya tu ibadah wajib jalur na pamase. Iya tu ibadah sunnah jalur na syafaat. Makana iya tu wajib denang kana tapu mani pahalana. Deni tapu apalana. Tapi iya sampaja sunnah itu disebut karena itu jalur syafaat. Jadi ya komeki lolong apa mase wajib Makanya ibadah tak bagaimana. Sakka wajib angka sedekah sunnah. Puasa wajib angka puasa sunnah. Kemudian sholat wajib ada sholat sunnah. Puasa wajib angka puasa sunnah. Haji wajib angka umrah sunnah. Sahadat wajib angka sholawat sunnah. Magi nang kawaji ang kasunna yaro waji jalur pamase yaro sunnah jalur syafaat yana tu ampai nabi tayaleng hak prerogatif na sabak dega aga nabi yaleng pengakuan ibadah apa de tu gaga cow ege pakasiwet di imun ria dega aga puasa yang kepuasaan nabi ada ialah toh puasa nabi Daud ialah toh puasa nabi Musa ialah toh puasa nabi Ibrahim ialah toh don nabi Musa ialah toh don nabi Daud ialah toh ialah mana onroegan na pakasiwang jadi ya komeki jama manangi si gan rusuk memangi jadi tasapa ni ro kegawat di non rima pananungang na mode na mega kumananungang moy iya daripada mega tapi dega kapoh jadi betul kan na yan na tunakan nabita amala kami na napuji pong Allah Ta'ala iya man nanungang wa inkallah walaupun sedikit namo kulu Allahum ya ke-10 ko elelemu itu dibaca angka matohat desa rampe siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi
maka dia akan dibangunkan istana di dalam surga. Meki ga mapunay hotel ko surga. Baca di kulo Allah ka 10 koyle. Ya ko makadaki wa marepaki na magampang. Ya ko masampaja subu ya ro tala pangumpo ka 10. Ari ki masampaja sunna suruh ki tali pangumpo ka 10, naka 10 matiti baca. Yan ito ampay kataw panrita na patano ko pangumpuin nasa daripada tu dasi ko bacay asampaja no mo baca to icicap mani mo jaman na 2 jaji. Eka makiro. Itu sehingga ada yang memasukkan surah-surah tertentu dalam bacaan sholat. Jadi nawa di pasal ya ro. Masak kami pendapat na pemahaman na tau panrita yang pinagabong. Yo pui dia na monre to 5 pasilepo mi. Apa silepo hadesa mi. Yan kasi hadesa na makui kapang makui kapa. Dia na pahangi. Iya. Barasanji na pasala. Ang barasanji to motalete bola baru na barasanji. Nasa tomedo sama nang idi kada lelena. Menre bola baru te mak barasanji na pasala toy. Malyo to baru te mak barasanji na pasala toy. Mahake kay te mak barasanji na pasala toy. Padahal hadesa Bukhari Muslim. Maka de nabi tadi na suku tepat na si dia selang na rekode na yasi ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Bahkan melebihi cintanya kepada dirinya. Iya. Jadi ya kau nggak tahu pak aku lebih napoji otona, lebih napoji bolana, lebih napoji bainena, napoji lahkaina, lebih napoji anak daripada nabi tadi pana suku tepat na. Iya na kalimat na pak dupai tau panritai riolo. Maka dapat ko cara pak dupai. Ya ko mali ko oto baru, aja monroi otomu, aja mulai otomu ko demo barasanji. Nasabak mo pa dupay maka ia barasanji rampe-rampe lo nabita lebih upoji nabita daripada otoku mak barasanji oto bicu imatanre maloko ni mak oto saya danal linapa pu imang surut tu dak dega kan magai itu makna dia pakai makna bukan teks. Engkau to bola baruna dia itu namanya monroi bi pura ni bola na makalameni leteki ma barasanji tu jolo konni magai mi tau ina rekoyase ipapujin na loko bolana daripada loko nabita maka dadema tu nak baraka boleh yonroi na rekode to masalawa loko nabita oli jolo tau madecenge pu iman na nolli pagawe sarae tau pasampaja tau tarima don insyaallah oli nalena padong ko na to macho mi lodo mamagi-magi na pabaraka iko ng Allah taala aga makna nero de nayase ipapuji ko loko boleh na loko nabita upala yoloy nabita mak barasanja jolo napa wonri bola bakka ko na pabuting anak na tudak buting soy mak barasanja tu ko ni tau mata ko tudang buting paru di pakdo jasiha magay de na melo ko nagesay bainena kecuali dia bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya na romaknana na tau matotta riolo dupai ase baru menre aseve manre sebaru mak barasanji melo inno mak barasanji magai nasabak dia selalu mendahulukan Rasulullah di setiap aktivitasnya nasabak napahami hak desa edena bacai napahami jadi lengi itu mah paham lengi mah kapala yo po nak monre magala mi mah kapala tapi makunru pahanna sehingga jenade na pada napahangnya napasala ni yo po to matariolo matanre pahanna tapi madodo sikolana dena mega bicarana tapi pangkaukan na pak dupai yo po nak monre na sabak matanre sikolana na madodo pahana na parotes mana na jamay tawe tapi dia kan piga wala na bangi tay na kada asyhadu alla na sa asyhadu tapi dia na lo masampajang anak monre mana itu mai ga makoto jadi ini penting saya wasiatkan jadi usahakan ni ya naro meki pak dupai de na sale tu te kolete bola bare nak barasanji de tapi yaron nak tapahang maka dia barasanji we adam pedampe lauri nabita masalawa lauri nabita mamagi-magi na turu baraka kon ronge we yero aja takadai mado saki ko de tak barasanji wajib barasanji de ini yang penting saya wasiatkan tapi mak barasanji mau pada kodi angkat ya sama baca doa kapan mau baca doa kah? Iya, cuma iya baca donge, lau sapa dalilena. Angka hadis uruntu, Nabi talau bolana Ibnu Abbas,
Okey bolani Ibnu Abbas si palinna kangi andre nabita den andre makre jot nabita jolo musidah kai ka andre ka milodong ako jallo ka nga onro kenro ka wadi masampajang elaw ni nabita ko jallo ka ngonro masampaja ko bolani Ibnu Abbas yero sampaja sunna doa yi masampaja sunna inabita milodong ang Ibnu Abbas enapa lo manre andrena. Jadi di pu imas hitungan iya tu pak doang makan jala ada sampajange. Iya, tapi iya di imata kalau imak baca dia na sampajak di dia na sampajang domba ni na pake. Makanya ya rodonge berlapis-lapis. Biasanya berlapis-lapis layak kalangi supaya dia gak rogi. Iya ro nabita ka manasay tarima donna. Magi nilo na sampajak dia nilo dong. Apa iya pak dongang na tajam malaika malaika catai dena lapor malaika kecuali 2 waktu iya ko sini ngisi kami si jadi ko so salah saya tak baca maga nih na kami si pilih lapor jadi to mat so salah saya to matajam araba matajam kami si pinapelapor. Jadi ako sampajak dia na tajang na sabaidi na sipa bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Makanya kung ka masalah aja tilo dong as sampajangi o ko pilalan na sampajangi na pakima dong aja ni saliwan na. Apa ya ko to pura na maberesala na pamilaw dong makala si tu malaka terlambat ko mata na milawi waktu mo sipa bicara si Bapong Allah Ta'ala. Apa iya ko saliwan na sampajangi ya siya tu cata iya si lapor oy. Maga yan na tu ampai ang kamana tu sampajanna, jenne ang kasampajanna, musafir ang kasampajanna, istihara ang kasampajanna, haja ang kasampajanna, padahal nang kana doon na, ang kana doon musafir. Bismillahi tawakkal tu kan kana to? Ya pala mo ya ro? Ta pala mo? Bismillahi tawakkal tu. Alallahi la haula wala quwata illa billahi wa huwal lupa dong ang iya tu dia na cidi maka dia to pandrita pa hakiki patareka tau malalangi aja mo pasi sambungi baca bismillahi tawakkaltu okoy puang Allah Ta'ala mapasandre itu jadi ya rokoto tu dan no kolego-lego melo joka aga iya itu sampai to matot tariolo maki boleh golego apa isaliwan na bolana tapi dia panasu dia panade ya joki rotudang masalah ini ale bolana tudang yokuro na pakanjaki rampan na nyawana nappa na pangolo aga na katay nappa na baca bismillahi tawakkaltu nappa sandre lo kujo puang Allah Ta'ala nappa na laporo jokana nappa makada aga bismillahi tawakkaltu nappa makada alallahi ia urusakku pengi o komedi usaraka tu de tulle ko yakmin mursu napa makadala haula wala quwata illa de gaga elo ulle ku ele ulle tamanam itu po yana tu nakada ipo Allah Ta'ala palala ko alena tu barakaki tanya iko insyaallah po Allah Ta'ala selesaikan yana tu nakada tau pandrite jokano tanya iko murus ipo Allah Ta'ala pasti dimudahkan yo pwede o ko ka matu lo melo masinga o ko mo singa siya man dega ne wasi runtuk jadi segala urusan diserahkan jadi aja terpasi sambung kita baca ya dipisahkan kau menurut patareka maka bismillahi tawakkaltu napa Allah la haula wala quwata illa billah sininna urusannya Pak sarakan meki lo letuk ya matuti pake iya talapor iya romelo inaka po Allah Ta'ala mimis ngurusan tak alena selesaikan kan makiro iji pangolo inapaki joka itu kuncinya kemudian ini naro makala kaon apa dong atau yang tu ampai sampajange pak dongang yang kamana sampajana tu kaya sampajah haja kaya sampajah istihara iya ko iya ro tau pandrite dena na sampajaro pada nabi tero makara mas sampaja sunna idon rakane lodong Ibnu Abbas dene di to mas sampaja tutuda mani masulek kana palin na andre na ibaca aga ibaca pak dong mato tapi macai to pandrite makada
iya ko iya mi bawa pak dongang na deni tarima dona dena gaya iran dongang makanya palina ko andre apa angka to tu apalanan rewe iya ni palina kang andre te napatapulo so napatapulo ni na tu napacapu kota na ko andre na dena mungkin imangil law boto pasti lo masampaja iya dena mungkin law ko to bolo rondangi makan dangi iya deto ga imapin rang lo makan aku lo rondangi itu kagak itu upasa memang ni de pokokna naisang maka dah khairul mal ar-rijalun salih si kanjak-kanjak nai waramparang tepat napak dia na mungkin napake untuk makaleleng ya na tu sampai imangin oli na suruh ni rok baci palin nak ni andre harapan na ya ko de ni tarima don na pu imang o ko pian rebe matu apa ya ko nan rebe patata patapulo so na patapulo ni na de na capo kota na to lide na paja ni lodong malaika iya ro andre wenandre pu ima pale iya ko kuram mopi na lesiam pelo naliangi sandala naliangi lipa naliangi songko napake lo masampaja napa ni liwa etana napake liwa ni ga napalana pura sia ro makada iya ko pu ima mi ba manre de cek de mopa ale tu bukura ni na bicangi ipa bica si pu ima supaya nandre bija-bijana nandre keluargana manci pasidakka makwaro pemikiran na para ulama dulu supaya de na ci diminon rui mak denung tapi na pasalamana teh makokoe tahu makurap pahang ni itu kira iya ini na salah tu baca ki tulipu imang aja ni dibaca namorak bana ati na mi na baca ko pule na pa na baca Fatihah nandre yang penting nandre ko de nandre geti do cilina aja kama dia diterima dona makiro itu kuncinya kita paham ya aja tersalah paham ko mapa baca ki maka dia ro andre beletuk ko tomate de nandre pipu imang apalan lo ko tomate we makitu jadi aja tak ada lagi na puji nandre tomate ya toro tapalena kang ipu ima pu ima na mo padiwatang sang anu tu na puji nandre almarhum tapi perra si bapak Banjara pu iman nama padiwatang di nak kor mestina tatalipungi pu ima kumeki mapa baca kada na suaga tapoji pu imang kang halina mi memang re apalan na mila tu lo kotoma tewe makanan katoje usas mak dupa-dupa de na mari gaga apa tu dupa ki ya wani juma apa tu dupa ki saya di rumah itu saya sering kasih tahu ibu nyalakan dupa di malam Jumat magai nanya tu wani juma wani na paturu po Allah taala malaikat nanya tu malaikat na puji harum-harumannya nah salah satu harum-haruman yang tidak bisa hilang itu adalah dupa iya tu dupa sunnah tanya bid'ah cuma ya mi kolok kisan roe manca jadi bid'ah iya ro masalahnya ini apa ya na lesel ko sanroe maka dia nak dupa-dupa sandro ni dia nak kwa imon rimanya tu sandroe dupa itu wawangian harum-haruman yang disukai oleh malaikat. Ia tu topan rita rio lokomotif masa pejat tahajud. Mapa tu dupa. Karena di situ malaikat turun di sepertiga malam. Apa tu dupa ki? Sunnah itu angkat tahu mate. Apa tu dupa ki? Nasabak supaya tidak ada bau yang bisa melahirkan fitnah. Apa ya kau parfumi deh? Mak dekim itu. Kalau dupa itu menyebar, itu disunahkan. Tapi mereka tahu salah paham. Nah, sange rumpun na dupa pala tu ipa dongange. On roto na to liwar runi ti baru galok imange. Imange na malamma. Itu agar imang. Iya. Ini penting saya sampaikan. Tapahangi maka mo itu ga dupai balu. Oko maka-makai kama banyak buhur banyak macamnya. Ya lalu tomato teriolo pak de kasih gadu pak nagola kasih na tuno pak mawangi mato iya oli lase aga irakoy apa lai tuno mawangi to iya yang penting mawangi wi iya tanya rumpun na apa kene rumpun na pak sabuk kaluku bawa na tempat tuh atau motor pixer itaro matandre gas na ko tanga naik gas pano pi rumpu boleh na pa isi rumpu imam ilaudon de tania harum-harumannya iya penting itu de nanya tu makanya tu rumpu na pala tu ide
malaikat mi je dibutuhkan na sabab ia ro malaikat elena pilau dongang ia tu ampai makan jala da sampai jas subuh itu apa ia sampai jas subuh malaikat penjaga malam si ba malaikat penjaga siang si runtui ko subuh makanya tu tinroy ko subuh nak makan nyamang iya palai ko masalah ni teh nak kali jo cinampa tu mataku matu atupi ia na untuk ya tu eleni makotiha na sabab magai itu resonansi malaikat marepa wacara mapa maka biasa kan pak guru atau pandrita maka dia tu sitongan anak malaikat tanya tu saya tak bawa pacakaru duit tawe tanya ji bawa pacakaru duit tawe namo tu malaikat patin roti tawe ia mu pura nama jene mu baca tak usah mi tahun itu saya tanya mak depe ia mu cakaru duduk mau pa malaikat nanya tu ke betul tu cakaru nape aja terlalu lampas si garu-garu ni barisi nak kalake gaje barisi yawa ke barisi yawa barisi mate gaje dom magaje ni magai na sabab resonansi malaikat napa ia tu tahu mengaji na ceneri tu malaikat yang kedua tahu masih kiri makumu macam ni bilang-bilang tak dia nak bawa ke siro letu nah ya alasi makumu kah iya itu hawa malaikat nomor 3 kah ya ko mak jumaat itu ya nendre pak kato ba ko bimbarade jile mata nama oi mak ko mani batena pura sinagalulu mak ko na buka ina laba moi iya magai itu hawa malaikat na sabab ia tu pak kato ba nendre na ko bimbarai tamamanan ni tu malaikat pamasewi ko tu iya na tu ampai na bitana tete malampe kato bana apa masesai tet perangitin rona iya apa tu pak katok Bali na minalau kurang letuk ni Amerika letuk Perancis macam ni katalu ni teh katulu-tulu dia pada pajak mana ka pak katok baca tu iya jadi upasang ni itu sampai makan Nabi tak dia lebih utama itu malampe isam pajang nanya katok Bali nanya kui baca katok Bali Nabi tak dia dak pipi tu menek nangka pak katok bapak 5 mimane napa maraja sadar nama cella rupanna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih de natin ratau palai ko 5 mimane de tolilala mata na teh pak napa iya ko lago-lago ina to dititi macam ne maka matin makanya Nabi anjurkan itu dengan suara lantang kalau khutbah nasaba makon natiro inule perang ite cakaruduna apalagi tahu matakko pole galunge tahu matakko pole dare tahu matakko tama marolongan ngase mak baru deh mamak mematin rona makiro itulah jangan menyiksa sehingga ada ulama Syafi'i mengatakan ya nangka pak katokba malampe katokbana nama tinro jamaah tanya jamaah madosa pak katokba apa alena paliwang betulna kemudian upasanya itu kuncinya kaya kasih waktu untuk baca dulu nak kakak ada subuh ya kok subuh itu mudah sekali kita tidur makanya maka dia itu pandrita iya tu malaikat hawana napatin romi matuki iya makanya subuh hari itu tengah malam iya na tu ampai kong kabola yon rin na cia matin romata makura-kura malaikat na tu iya kura-kura malaikat yan na tu ampay ko to maki bola pa aja ni pak ganna ukuran ipaganjil pasal na tau pandrita pa hikmayro kada paganjil misalna 19 kali 7 makor 7 kali 11 aja na ganna bali apa yan ang kabola ganna bali ukuran na tu magampang mapangewat ko tilalang termasuk masigi aja nagan nak bali ko masigi akibo paganjil ukuran nang ka masigi kan nak bali ukuran na marepa tu tasele panitian marepa rapat pergantian pengurus pak terjadi Korea Utara Korea Selatan iya kadang-kadang lelena ukui malah dasar tau pandita maka da Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil ya ko ganjil ukuran na napuji po ng Allah Ta'ala di na mungkin ano napuji po ng Allah Ta'ala ang kasus sa kutilalan yaitu nalo kurang makanya to matatari lo makibo anak ka de itu gagal nak balik ko di na 10 sidi 10 talo tu nabak na mako to makito nasaba makadede paganjil
Tapi ingkatawi ta napasangaro tau ko pa hikmah. Mega di makokwai. Ko makibuaki bola. Dia nasin raja pintun na. Ci di malabak, ci di madani. Kato makorodi. Natela da ko ulama hikmah tu. Sebab magai, maka dia tumatu punana bola ko tu ang kasalingko ko tu. Itu na pembaliangan. Itu dalam hikmah. Bikin rumah itu kasih sama besar pintunya. Yan ang kaci di maraja, ci di madani, engkau ko tumatuk lau salah si wali keluarga. Itu dalam hikmah itu. Tapi dito gago ko di. Aja mo tarewa, bongkar ay pintu ta. Maka da iya dapat pajokawan ni bapak na. Banyak hal, termasuk rumah itu Pak Sitongan na, tonri mas sampaja sunna. Aja no ko masigi mana sampaja sunna ta. Yaitu nabita na tagur sahabae na sabak kumana masigi na taro sampaja sunna. Maka nabita helata ja albuyuta kum makabir. Ajong paciki burlongi bola mo monri ba matin romon rimanre. Onri mas sampaja. Nawiru buyuta kum bi qiraatil Quran was salah. Rewa ko koromang melisari baraka. Ya masigi mak baraka ni. O komito melisari baraka. Igi aja ton ribangi matinro. Yan na to ampay sampaja sunna imon rinesay parewa ni lo boleh. Kuna boleh jama. Supaya mak baraka boleh nonroi malaikat. Aja na kumana masigi. Iya. Tapi gato je tu tahu yan na din na jama ko masigi dito na jama ko bolana. Angka. Tapi dito ka tahu penra to ko mimerohi. Mabilay. Iya. Magai melisari baraka boleh nasabak ya muwasam pajan na naturungin ni malaikat. Iya. Nang ka boleh cia matin ro mata itu yonroi ai bola masalah-salah itu. Jaran nonroi masam pajat tu. Namoje itu masigi Pak ko jarang ni jamaah nama pelato. Iya. Coba negara tama-tama rasa-rasai ko masigi ko makado gangkai macake hawai we. Ma sajuk berarti ya nama repat nonroi te masikiri nonroi masam pajang. Iya, matandra matot. Yan ang kamasigi ya panang kataw lepam. Lepap taw lepam masam pajay mapalato yonroi. Jalang ngase mapangga matoy. Boleh makotot. Palay ko bolata si garu-garu ni setangi lala de gaga. Kan ni setangi patamay kato ni setat tamay kato ni setama. Angka memang se makokwa kang makibo-kibola. Itari ni kamera mandi WC. Oke lala kamera mandi kamera itaro WC be. Jadi ini natarongi kamera tahun rasetan. Kamanasa. Itu kanjak na WC pas tama ki ko pintu boleh sampinnya itu nonri taro WC. Jadi ya koto tama WC ni baca Pak Don masuk setange salai boleh. Ya kok ki kamera tama ki WC baca tama ko kamera setange tama ki kamera rewa si setange de ko metomi ko malo lisu. De nak de. Padahal dia enggak biasa. Iya, magi na mega lasa makaliliang. Nasyon rome matoki. Nawasa ge baca. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Lupa masuk setange ken lo loki kamera. Mama koko kamera nasa masuki matung tama si. Kan makiro. Iya, tigare. Ini yang kita tidak pikirkan. Iya. Tapi aja mutar rewa si bongkar WC ta. Upasami maka da angka je tu bola susunan na wadi maka do makui na manyama yunro ya boleh. Iya. Itu iya na reke mana tau pandita itu riolo tu ni samanang itu ulama-ulama hikmah bisa tahu itu karena ada memang ilmunya. Iya. Merepet ya wacarma itu Pak maka dade ya komisa ngisipa anak pertamamu dua sipak aku tu sigaru. Itu anak pamulangnya sifat jelek ibunya ada di situ. Sifat baik bapaknya angka kutu. Jadi komeki misang sifat anak pamulata sapa bani aga sifat makalilang okindo nangka kutu mak deke. Sifat baik bapaknya angka kutu, ya ko anak kedua si balikan nah. Sifat jelek bapaknya angka kutu, sifat baik ibunya melekat di situ. Ko anak kedua. Iya. Ya bang menerotisan, tapi nak makada tu pandita ya ko nak makunrai pamulang ko tu indok na tulayolo mati biasana. Ya ko nak arwani pamulang anakmu ambok na tulayolo. Tapi tidak semua, tapi itu kebanyakan kalau dalam ilmu hikmah. Aja mo ta maselo. Aja mo ta kadai di Pak salama nak tidak selamanya, tapi sebagian besar. Makanya ulama hikmah itu bukan ilmu paten. Itu ilmu kebanyakan. Iya. Wadi tarana-rana
maka dawo ya ko itegare. Itu biasa dijadikan pelajaran para ulama. Iya. Kemudian iya rona matandre siri, iya nasipak makan jala dapat. Iya na matandre siri na tayo insyaallah. Makunray din na nabuka iya auratna. Iya. Pa iya mega masalah makoko ko media sosial. Nakan na ni hadesa na nabita. Makadang kataw matu pura milaw toba tapi din itarima toba na. Nasaba po ng Allah Ta'ala subo ng ijana tapi natungka mapitang yali na jana. Yan ang kalau melakukan dosa melalui media sosial na mo pura ki toba to yang katita rakam oko tu yan natuto din ya dampangi dosana. Yan ang mega makokoy. Ang kasiyasak berita hoax. Iya tiasang berita hoax, berita bale. Ang kato tiasa prank. Aga prank bale to ya tu. Bale manang iya tu Pak Bu. Iya si cedek viral, iya si cedek viral. Ya mana namanya masalah makokoy. Iya. Mudah-mudahan itu kok penrangan. Iya. Taruh ni viral ko makanjak mo. Iya, daripada viral dan masalah. Banyak berita hal, disaring itu berita. Aja na megala ada mita media sosial. Onroto na masalah na tema ko kumana man ni HP na patama. Di na nalapor ko po ng Allah Ta'ala. O ko man ni HP nang kacede masalah tanpa makibo status. Aku menyesal. Aku menyesal. Napay mapangiwasi balakay na tapampenre ni status. Oh, ternyata kau begitu. Tidak seperti dulu lagi. Maka ni kong kaduda mako menyawa. Sabar sayangnya. Anyo. Iya. Di situ. Iya. Tapi makobe mati itu Pak. Ya kung nadaapi ni patapulo tungumuruk na telayase, ada di situ keinginan ingin menikah. Namo tu makunray melotot tolay lakay na ko tu. Ang kato keinginan na, iya, nadaapi yero. Makete pubar kadua tania kalipatan 7. Iya. 7 suri mas sampajang. Barasa iko 10 ito masuk kita tahun 7 ke 2 14. 21 suri maboting. Ya nasaba di situ 7 ke 3. Ya kode naboting ko 21 sampai 28 marat gini tumusuro ko ni 30 layase. O ko pitu matu 42 na pamelo si boting. Makanya namo pure boting melo to boting ko tu pemang. Jadi ko itu tajagay lakay tabua. Iya na makanja mo service na lakay ta insyaallah. De nakajili-jili. Yan na melo jo kata jama tabawi liman na tasapoy palipalin na napatales sa nyo mantar inda napatapoda kada salama kide ngutajang irewa. De natakalupa. Yo po kume jo kalakay na kanamena jo kana sadya kana. Anyo. De merto. Iya. Ang kay pole lakay aja dipida susah. Ang kay pole kagaga na bawa jampuy masija. Isurot tu dah ko kadere na pay baw sara na mamak ko. Age podangi aga waki borang saya teh kopi atau air putih. Iya benar. Ajar kau boleh mau napa kader boleh telepon kan masih bisa ubi. Manang kamana makunray pada wartawangnya makutana siapa aja. Iya. Magi Hadijah na masengarang. Denang ka na masusah. Ang kay nabita pole ni tay puro na paliw ko popana na panasapu-sapulo nagangka matinro nabita dena kay do Hadijah. Madari takti way matan na mas sinyawa na mitay lakay na berjuang memperjuangkan agama. Iya. Iyo po ka pangini bayneta dena ka na paliw ko popana pa. Dena ka. Iya. Na iya kumeki mite roneta de tako na magampang paliuban nyo ko popata na patasapu sarat na waru-warung sarat na tapatan na papinadin na. Makutiha. Iya. Na makunre makuka urusan naman naman itay nurus. Ni sama ng urusan na tayo. Nasa kayano ko Jakarta mapadiuto na. Kayano ko Jupan na nasa mapadilaka na. Pure na bo sa pedayano ko Kalimantan. Mapadido Chili na yano ko bone. Padalang kay laki na jamba-jamba din isang. Kutsara na happy man namin na ito. Dito kako ko Teka mga aku. Ubar sa memang layani suami tak dengan baik sempurna insyaallah. Suruga itu dimakunrai magampalada. Ya nama kanja mo sampai ja paraluta. Makanja puasa paraluta. Makanja tajagai wisahwata.
napa ridhonya suami apa miya tapi gawe insyaallah maka nabi ta'ala mani sampai ke pintu na suruga menola tama nama gampang ya kung kajanda ko talumani apa digalakay na nama kiro agan na lo mo sa parido na lakay mo ko din nagalakay mo pakanjakiban ni sampaja mo puasa mo si bawa syahwat jaga tiyan tiga insyaallah kau bisa masuk surga dari pintu mana saja makanya mamakun raya Pak Bu makanya perlu misabar di makun raya iya ta bertahan mo insyaallah maka naman wapo je lakay ko pakuani ro iya mematomi tu jodota iya pak kami toje tu lakay lambak loading mak bicara tu lima loli su campak na desak lakay ketengah nah naya po tu makun raya ta pemakanja kali-kali na nasok kije melo lawe ta pemakan ta ba awan ni itu tidak boleh memotong pembicaraan suami itu ada dampaknya biasa itu teh akan nampak diwatasi tembus lekatna termasuk kista sebagian ulama hikmah mengatakan itu faktor karena biasa lebih meraja sakdamu na sakdana lakaimu. Jangan memotong pembicaraan. Ya kumana na ilakay ta sabar ki mama ko letu pinapa ki mana na mabicara. Iya. Paan kami tu makunray napay dua lapada na lakay na tapana sa buhay na sudah na sobra. Ay tapu kinru je lawe. Iya, ini penting sampai kang ya. Itu penting supaya kita tidak kena penyakit lain-lain. Iya. Tak kecuali lah kita mataruh. Dia terima di deni. Pak kami tu lakai mataru-taru Pak. Iya. Kata tu patah kalupang. Kata tu patala. Iya. Kata tu menenak. Iya. Terutama itu menenak biasa pensiunan. Iya. Kau pensiun itu, oh makan anak tu. Madari mapat di do cilina bainena magay apa alena na masanginan na ya biasa waktu na de panapansiyo ngo kumi kantor imanan na rewa ilaw boleh de na may kabicaran na pa capunan na itanay tulis sulak mi mata na aja makutan mapat di mana leleku nagay capu ni bicaran na sisan na pansiyo ngidi na masangi mana na ni materu apa makometi itu pa ang kamete itu pa harus tersalurkan yaitu makun raya saya rasa lebih ada mesti na pau yan na tu ampay na mo mak bajabali mana na to manonto mana na to iya waktu itu ya ronewe talusap bu minapatasap bu jadi na pura nama pak guru ko sikolangnya na rewa jalalo na may bicara tatana yang de na tu na may mate pak capu ni memang ni matinro iya ya makun raya ya na de na capu na natinro tatak katulu-tulu makaleleang yan na tu ampay makun raya marepa katulu-tulu maja. Iya. Pak dia na capunan na. Iya. Jadi ko manan na ibay neta pa tapasagi manan na maka tario na capuri. Ya. Iya. Tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang tidak memperpanjang masalah. Tatang ka masalah Pak. Dia rumah tangga dia masalah. Maka dia nang kenapa ngi wang aja tak cerita. Iya, namo ustaz. Itu ampe ustaz dia na pacoy bay na lo macara mabuti nga pa ni staf kada banyak satu nanan laki. Iya, namo Pak Cama. Ang kamana masalah na Pak ku dega ga rumah tangga dega masalah na. Iya, dega kamana? Makana to monto teriolo. Dega ga salo dega ga lekoran dega bulu dega tupon na dega rumah tangga dega masalah na. Ang kami tahu liwa tasilo si panerpa si ulah si rempa. Iya, angka tahu kemana makomami iya pak itu makun raya bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan iya nak dampai ku tapi dia nak lupai makanya kong kagak na manana 5 tahun tu ningaraman apa bang itu rewak manang iya napa itu nakutan mana tu tanggal lahir tadi semua paga ulang tahun pernikahan kita kasih juga dan dia kan ningarakan ya tu pajai tega na urusuk ya tu iya itu namo tulan tahun anak dia tahu disang dia di podangi dia disang itu karena tidak pernah memikirkan itu ya pemakun raya nama-nama mana gitu tanggal botiku tanggal asiku dia na urus arone ya tuh iya zaman-zaman nam itu na urusu makanya tanpa sabar ilah kaita insyaallah ko makanja ipalayanata dia na kita apalagi makoko tantangannya mereka gitu Bu annatu arwa agato makadasera 1:9 makunre rone cik dia roane sera makunre siaga sayingata asera nape nak dare dia piga jandai we dia piga tercatat langsung na iya nanya tu jandai bahaya lah ada tu
Ya na mak baju ponco masulara ponco toli kole ingi de error otak na lakay ta ko ya tunay ta. Upasa meman ni kajagay meman ni. Keadaan yang makokoy. Mereka tu pa ya biasa sandala mi ulawan ni nautaw ya makokoy na mo lakay ni nautaw. May ka pangalakay makokoy. Tapi ako makanja isarpista insyaallah. Anggun di ruang tamu, gesit di dapur, seksi di kasur. Insyaallah. Aman terkendali itu. Iya. Tapla nih Bu. Pakanja kilengi paket aja na tulir ro dastar de kay mga dega modele na sa kada kay mga kito sila dastar sa kay kakalipa na kay galo na kay kasabo. Iya. Na puji-toje na pake na sa manyama macakke pekon dal macakke na lima na sabo na ti. Ang kamoy baju makay sodio kumanan lamari itaro ya panipake ko melaw boting. Mak gaya makabalo melolo jo kaya ko kibola na de ka modele. Namo animal lampu palikoto pada tikungan. Ingat penya ibalo matandre. Iya, oko kampokku de to nako ko manya de. Iya. De pigage rumah gayang kemana ni ulawang ipake. Toko amas berjalan. Ya tutul lasay ulo na lakay. Iya, make cici si tonra-tonra. Kani foto nagang kasiku. Tasak lala-lala jo kalau buting. Jangan berjalan penuh dengan kesombongan. Biasa-biasa. Itu perhiasan tadi makunda makalicu bu mana tuh Bu? Anti makalicu bu, rantai makalicu bu, gelang sembunyi makalicu bu mana tuh? Cidi itu bamu bak cicing. Nah sebab yana rumah bicara cicingnya. Maka dia kuki pak jalo na temon ro cicing na wong kana tu tau taroi aja na mau aku tenangi. Iya, ya kuki anak lima na de tau patu gagah. Ya kuki jari manis na berarti tau kalakain na tuh. Iya kuki datu lima na janda ye. Iya. Itu kan cici tengah. Kali cukup. Iya. Jadi itu tomato riolo de nakutana na sampai romata milimana na sawo janda yano. Iya. Na itami kana tahu pura taro-taro anak na tahu. De na nakutanang. Iya. Na sa bangkatan rana. Iyo pumakoko uy pasagi manang. Dia nagamisang iya kare. Padahal itu pesan dan itu tradisi yang sebenarnya tidak boleh hilang. Padahal itu baju toko ia nak baju celak tahu mata tu. Ia nak baju ri dia nak darah tu. Ia nak baju ungu janda ya tu. Iya, maku itu. Nih. Jadi dari dulu itu menjadi simbol. Iya naro tradisi mak bicara ya pada itu mau lukange magi na to mala tallo magi na to mala bura iya naro mak bicara bura malempu ya ku mak buai lo kay jantun na jolo pita betongan na kaihlasa jolo mo pala jolo mak kumana tu iya naro mak bicara tradisi itu yang berbicara di masyarakat iya membentuk karakter sifat tello ko ya tu tello ngang ide na makanja libun na tapi ulaun na salakan ang kamana tu maknana iya syariat hakikat ma'rifat iya sifat tello ko yaitu tello pa ekong katallo tallo iti tilo ko manu enarang ya ko makbaboy de nang caji manu tetap mi mancajiti tapi ya ko jokay na curi manu anakmu poda makoro pa Bu anak-anak kita patami pesantren loko kiye pasagi kiye didi tongang itu de na barubah wakta na tapi ikomo barubah tapi agan na curi ampe kedo madecin na kiye na makito itu makna itu ya aja ni laba mau lubao malah tello de pede risau anak mun rito mana tu make garupan na gatto. Gatto ni pasero, gatto ni bakoro. Itu. Iya, tapi make luar biasa, iya. Jadi upasang ini kunci. Kemudian si disipak na Nabi Ta'ala. Wih, si jana mah bicara. Si jani Bu ya? Iya. Aja na 1 jam Pak ya. Para kange manasang. Tate 10 nih. Maku ya, si disipak na nabita, tabawar rewa, talay. Namo, kumamaulu kiya bana roti ngerang, aja tasusaywi padatta rupataw. Yan naroyasa rahmatan lil alamin. Aja tasusay padatta rupataw. Kenro monro. Iya ko imangi aja tasusay jamaata.
Maka lampe bacaan na nakan na asam urat timon. Kanite tulitin-ritin tu nama kontrol yang kamu pilago. Aja nama lampe lada baca atak ko manca jimang. Kemudian ia ko makmungi aja to sa sisaypu imam. Napay taluaya na baca tu 5 semen ni. Betul na rokok no. Kumaji mangin ng kaungko na aja maka din kasi atima wat duhay. Pesangi. Nasaba itu ayat Al-Quran. Walaupun kalau seberat binas na palaulisu, itu tetap ayat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah yang keluar dari mulut bibir mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aja tak kada anu mina baca. Menyama tu ko surah pendek apa ia tu masyarakat, ia tu jamaah na curi lalangati, apa napa lah, ya ko surah malampe. Na dia nagagamit sa sambong ya kada di ko mani. Kami umpikaw dari sagidi. Baca surah makay lampe sisa na tasaka mamakumana ng imonri sali dito ka patuji meloy sambung dito ka mapalay maka na ba manijamay kung maniba kami pigaw yo poko kuluallahu yan alese tapal na sambu magay karena nahapal yan na ito nakadabde usaha kang jamaah ikut hatinya ke imam aja na masesa ko panitia itu makotoro ustase makoto pacaramay melampila da carama mo sa jamaah rate macara mo si sili ni menri utu na tay demo panapaja jamaah makoto aja to ta sa ustase silalo na menri macara mo to limita jang makoto lakay aja ta susay bayneta susay wi magay tuli suro macan ni suro aga nandegay pasadiag ni dega kasi aling nga gaga kami tu lakai makotu maka cikok maka membalo me anrena memang rebali memang remanu memang rewaso rasa pulau pemisah buna store yan ang kalakai makoro bu bacangi surah yasin na masih jamakap apa itu ya kung kadita di aroneve talengi makun raya nale na makatani 2 kalimat ya ko talengi ma ang kadita lah pak bere itu ma ang kadita taroy amana yun. Jadi di makunre ko makadilakit ang kadita taroy aja tabalanci ko dita permisi ko lakita. Apalagi makadayala di ko kanton na. Aja lalu. Makadepak tali nga jolo dita sa pulo sa bumeka malibali kadang ko kakanto ko jalalo tali. Loki mali surara tabawangi lakita ali na pamalingi. Apa itu makunre ko milay di sa pulo sa bunan di 50 sa bunan runto nalamanan niyo. Deka kasesudah. Ya. Iya, mak itu kuncinya. Jadi talengi mak baraka tu pak di ekopure nakatani makun raya. Iya. Napa itu pak dongan makun raya luar biasa. Iya. 3 kali lebih cepat diijabah. Jadi makun raya anak-anak tak tilodongan. Pak makai ke makun raya mandari kalau kak macara mangkani wae na pasipulu. Doang ustaz. Makai. Oi betan anakku. Agak memang biasa kadang kala itu karena dari orang tua. Matanda tu Pak Bu, ya nang kana nama bali-bali berarti biasa na tu indok na komelo berhubungan Pak Mupu Bapak Surong. Maka bila kena nasa dia pernah mati lampu, lacak jolo tagay katu jendela kakang aja lah katu. Ya na tu mak bali-bali tu anak ekongka. Dito kakak ko pa. Iya, aja. Yang kedua, ang katona sawi makatanga mabicara ustaz. Ya to situ ko matanga mabicara cakarudu. Yan ang kanana 5 tahun ni 7 tahun ni 5 kadami amma apa lanro cakarudu ya tu. Iya. Aja. Makanya Nabi ta nasuruh ki majenne supaya ta dengi cakarudu. Pa na cakarudu makunre ta berhubungan non rodara ya tu nana insyaallah. Mon rodara tu makunre makutiha matanga ima bicara tu nana. Yang katu Pak Burana mo ya ko jumai ko makatok baitawe alaki pajesi bawa madu ipacuru 5,2 na patomala pa halus na baca salawat ni gosoka yawana lillah na kapitu supaya dia cepat bicara. Iya. Ya ro, madu ya, tanya madu asli. Pak itu ko madu asli malagay ko latu boleh. Ya ko lutu ipanewe berarti madu asli itu. Ya, jadi madu dengan garam halus. Lai sapungo kiyawana lilana bacang salawat ko jumai ko makatok baitaw insyaallah itu cepat bicara ya ko dena yero air sumur gars
Kalau ki Makkah umrah, lo mengumrah, ada di Madinah itu namanya sumur Gars. Air tempat diambil untuk memandikan jenazahnya Rasulullah. Ya Ta'ala tapi nungang insya Allah. Termasuk kalau ada orang di ru'ya yang tidak mau berhenti, itu air sumur Gars obatnya. Itu kami mato tu wae na nabi tak purana dogi khusus. Nah pasang maka dia mati kak ya matu mu diowanga. Dan siapa mengambil airnya itu diminumkan ke anak yang lambat bicara. Itu berkah. Dia semua kata Allah, tapi kalau orang Indonesia jarang. Kemudian yang terakhir, maka daka onna ya Ta'ala ajak ta susai pada terupa tahu mak bali bola ki ajak ta susai pemerintah tak ajak ta susai insyaallah. Ya ko iya na tu bali galu tak ajak ta susai Pak Mega tu bali galu ma kere-kere. Lalu mina aja ta pasolay na pujay pambatan na galu. Kato mako atu urapi macomo tay napa mapasolo way galu. Kato mako atu may garupan na tu Pak galu Pak Mega. Pak ya Pak galu mato. Jadi wisang kemudian aja di jamata iyan man ro batala dasar papa DC ni papa DC televisi ki papa DC ngase Pak Jarato je madece ni tu papa DC televisi ni Jarato madece Pak Mega kelasina mandari kabal televisi sola minala na Pak Deke na Pak Kamjasoli tau de to na ko penra de ina tu na kada guru tajara tu papa DC elektronik madece Pak Mega kelasina deto tapi deto kago ko di ya tomi makoy ya ko malampuki insyaallah de ya kung kaagagata de na barhaki malay sekoro natale sekoro Allah akan membuka pintu lain supaya rezeki itu akan keluar. Tapi ya kona wajah kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan aja mau tapaturan no mage Allah akan menutup pintu rezeki sehingga rezekimu tidak akan keluar. Ya na tunang katau Pak malasa anak na ko pi Singapura na pang Pak Burana angkatoi di anak tamalasa bot dress meninu na paja na iramnya daw kiloro paja ni tapi anak tau sogi na de na ko Singapura de na paja magay makko me matuy rolasan na de na sau ko de na nupole mabela nala Pak Mega kusok na. Jadi makanya ajak na po Allah Ta'ala papasuy na pamasu tapasu memang sebelum dipaksakan Pak itulah saya makomo tu ini ibu-ibu aja tamaseke bu aja tamaseke abasaki talengi andre bali bolata apa silelei tahu Pak itu Thomas Seke dia kasi ngaran ya ko mati dia kata terri on rojane tu tau seke Pak namo tau seke cacatoy ya ko mati tau seke sikap bimite na labat law si masyarakat buru ni runtu asanna ya anu kat di patau biasa ye padahal buru ni buku-buku na aja Thomas Seke abas sakit nasaba ya mitutuli na rampe tahu iro waramparangnya aja ni lemak ya sidakangi komeki malomo meki salama ya sidakangi masigi ta luar biasa Pak Bu ini sudah luar biasa ini panitia pasti ada dermawan yang berpartisipasi di sini makanya upasang tabangung ni pakanjaki masigi ya na makanjak mo masigi ko tu kampung menre dale ya nang ka masigi ko tu kampung de na tarpaliah sinre kat tu dale si kanjakan na masigi makuti komeki mite dale ko tu kampung ni dupa sema kata bangun ni masigi wala na pong Allah Ta'ala pakanjaki insyaallah ya ni onroy mak bere jama turun ni baraka ko tu na ya tu balesue balaw ya ni tu nanre ko anu masalah ya ko tapas sakka na de nanre iya ti ampai Pak kumagalu nga nang kabalesu manre balaw lo poda memang kada wajah ti sakka na jame menemuan retu sapa ko rode nak menjasa ka mengandrusu aja nanya tu mujama tu iya nanay sama to nanay sam na atan na po ang Allah Ta'ala na masikiri manang Pak yan dyan na din nasusak ka ito tata makasolang lakay law sala anak siya mangkali nga baca motor silap po aga ko may magay nasaba din nasupat tolak balana tolak bala ki buah basaki asida kasubo ki basaki bali bolata ta silele ki supaya aja na sawe la salasay andre ki berjamaah dengan keluarga anak tetap patudangi laki tetap patuda manre ki si bawah mabela tu lasai ya makokoy anak naman rekulon televisi laki naman rekulon kadere bayne naman rekulon ada purang de ga baraka tak de manang iya na tak de makokoy may ka Pak Bu kembalikan itu supaya barakah penutup ya ko de gagan tule male cara maku pamulan tu capana upasangi ci di sikiri aja tasalaibi aga solawat aja nakura sisa bulalan na sesoy salawat agi idi meni bawah meki salawat ibrahimiyah meki salawat tibil qulub meki salawat syifa meloki salawat sempurna meloki salawat jibril meni bawah yang penting aja nakura sisa bulalan sesuai napati lau barakah insyaallah
Ia miko daraja tabutukan surah al-insirah alam nasrah aja nakura siratu lalan nasesuai tabaca napati lo barakana aja tamasela makanan kamu ga zaman anakku matu Allah akan tempatkan di tempat yang mulia. Yang penting aja nakura siratu tabaca surah al-insirah. Ya ko tulima susah rumah tangga ta tulima pangewala kay tenang anak tulima susah ina ataina aja nakura siratu tabaca lalan nasesuai tilawi barakana akan ditanangkan rumah tangga itu. Iya, ya kupuramana ni tamal kangiro na demo pamadeci macila kami memang itu. Akhirul kalam wallahu ma bikala qamitare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.